Tumabas pare Brent. Sa dinong ay tinagapam. Napanak man na meeting parts. Naglaing gayam ni Joanna nga anak yu ah. Isuti tapuan iti klase da. Uwan mo nga men pare. Imala ka niya. Ay, kasta? Katuan mo. Kanak na imala ka ni nanang na. Siya ti imalaan na pare. Malawunan pare. Kasta pare Brent. Nagpatuloy akon pare ha. Aguruuray nga minan ni bakit igibalay. At dapay nga min papanan minton madamdama. Alam ka rita. Agan anat ka, parts. Agistoryatan to inton maminsan. Inton sa anak abisi. Tapuan ka naman ni Joanna nga anak ta, Selma. Wala kay. Talaga nga'y malati anak ta kanya. Dalaing. Anya? Kita kwanti, grado na. Iso ta naka-envelope lakay. Aya. Ay, nawawa. Nagnganga tumot ti grado na. Wala, ta ipapati na mutpiman ti agadal. Sa bale talaga. No naggapo ka iti puli, dagiti nalalayngan niya. Kaslad ta kayat mo asawa na. Ay, kwa, awan bakit? Siga kiti mo. Sensitive ka launay. Congratulations, Joanna, anak ko. Agyaman naklaunay, tatang. Talaga nga'y malaka kanya ka nalaing ah. Anya? Unmay, nalaingat iti. Iso nalaing kamay. Imala kada kayo kaninanang, tatang. Wan, tiki nalaing mo. Siya, ti malaam. Naa, kayat ka diya sa wanday tang awan am-am mo ni nanang, tatang? Saan mo takas tanak ko? Ang ingkatuman pumasyar iti ayan dalulam. Naurnong ti medal ko ijay. Kita tao, anak ko. Anya manan ti imala. Imala asasawam dito si Kalando. Ay, kuwa. Anda kagayam dita bakit? Apay, nagpartak kami tanapan gimatangan. Umayak man pa'y maki-standby dito'y Mari. Kasla damo gimura ang Maricel ma. Awan mo't kit di, Mari Cora. Ay di kan aglibak mare. Madlaw mo't kat di tarupam. Anya nga minday jay aya. Awan, Mari. Imbagam kit din, tadum ngegak. Di ka madanagan tawan nila kay ko dito'y balay. Ay na, kasanumat ngamin, Mari. Masaksak na kun iti ibagbaga ni Lando. Kun ka. Ada talaga makagapo. Anya timbaga na aya. Iso kano ti imalaan ti anak mi, tanalaing kano ka ngarud idi. Imala ka na kayo adwa, mare. Apay kitian ni tatang nalaang nga, iti imalaan na. Sa anak ngamin piman analaing, idi agad adal tayo pa'y laeng, Mare. Ay agsardeng ka man, mare. Nalaing ka man. Natal na ka laang ngamin. Ato inting pagatang nyo agatas kanyak, nanay. Pudno ka day, tinadamag ka, Lando, anak ka. Makapadanag kayo, may. Apay, anya nadamag yun? Tapuan ka numot ti apo ko, kunati ka aruba, man. Ay, una nang. Tapuan. Talaga nga imala kanya. Anya nga imalamot kan kasasawom si Kalando. Apay nalipatan yun, nalaingak iday. Ay agsardeng ka man si Kalando. Top 3 ka idean niya, saan atapuan. Ninanag mo'y, di yung man naawatan ng tikayat ko asawit. Ay pudno ma, top 3 ka ide anak ka. Unan, kontra yung tumod na tao. Ay, si kakit di mo tanak ka. Nasino ti mawag lang daw. Di man maestra ti apo ko yun. Ay nawaw, apay ka naw. Ay, nakipinungot ka nung arod ti apo ko yun iji pagadalan. Anya? Nakababayin ti sumango iji pagadalan no kastoy. Ay, ada siguro makagapaw. Ang mukyo gali ni Joanna. Saan ang makipinungot dayjay no awan ti makagapaw? Ay, imbis nga kapiyak, awanan. Ay katano sama. Tinapatag kat awan dakas anapasamak iti apukaw anak kaw.
Ala, agawam ti magna, Joanna. Kagora dak ka di, tatang. Asino tinangibagakan ka makipinungot ka ngay? Kasano, ket boli mat ngamin day dya ka eskwela, tatang. Sa maysa, iso damat tinangirugi. Uray sana rumbang anak ipinungot ka. Kapapay ni di pagadalan nyo. Saan nga rog asyak tinagirugi, tatang? Diyak amo, ninanang mun sa mo tinangalam iti kasta nga ugalim. Tairaman yo pa yun ni nanang. Dumagasak pa iti ayan dante biring, tatang. Adala ang mapan ko alaan. Ay nawaw. Apa yan, Lando? Nangibabay ti anak mo. Anyat napasama ko, nak. Adda ka di kalukuan nga inaramit ti anak ta. Kano nakipinungot iti pagadalan? Anya kanot ti makagapo. Diyak mo kang kuana. Ay kat kinasaritam kumaan na saya at amangan no pinagsasawam manin nga men. Anya ko mati maramida kan alpasay. Sekan sama tinangalaan na iti kasjay nga ugali na. Tasyak pa'y ti pabasulam ita. Unatawan mo ti ugali ka kasta. Iso asigurado asikati imala na bakit? Ay, uray masumang ko, takasaritam tuman. Pudno ka di tinaibaga ni tatang mo, Joanna, anak ko. Nakipinungot ka kano iti pagadalan. Wan, nanang. Apay mo takas na, anak ko. No sa anak-anak ipinungot, di siyak mati kakaasi, nanang. Isuda mati mo na anang ipungot kanya. Pinagtutulungan da. Di malisak lang. Nagpulong kalat ko man iti maistanam. Saan nga minanaawatan ni tatang tinbaga itay ti maestrak, nanang. Kasano, agong ungot nga imay. Impagarup na siguro asyak tinangirugi, nanang. Di na amo abit ti maakla ang itibuli akakaiskwila. No maminsan, di mulatan patulan dagiti buli akaiskwelaam. Narigat, no si kati mapadaksan anak ko. Uwan, nanang. Saanan ang maulit? Rumbang lang anak ko. Narigat ngamin no at damadang ram anak ko. Amom mati kasasaad tayo. Saan ka numat gayam ani Joanna tinangirugi iti apa iti pagadalan lakay? Ay, unang dakas lang tati nakipinungot. Anya nga iti panunutan na iti maestra, iti kasta ngay naramid na. Amukmat, ng pagtinulungan ta kumaabagbagaan, tapno dinan ulitan lakay. Sa anak matakas tayo di kahit. No kastoy nga adda parikot, ibagam nga imala ti anak ta kanyak, ngem idi iso ti tapuan, nalastog ka amang ibaga asikat imalaan na. Pudno may, bagbagam kit ti anak mo. Siya pa yung tagbay ni pagadalan ni tay. Ay katyak amukan ka lando, talaga asaan ka ang maawatan. Panawakan. Sa dino ti papanam? Inak ijay ni kumpare, inak agpangin. May kamat katrabihin pare Lando. Masurunak ijay palay. Anyat na pasama kaya. Nakipinungot nga ro dyan ako ijay pagadalan da pare. Aywan, naistorya ta anak ko. Ang basol ka nung mati ka eskwilaan da, buli. Saan ati anak mo tinangirugi, pare? Wala ngam nukas jay, di na kuman pinatulan. Nagipulong lat ako man, nagiti maestra. Sa bagay Diyak man na mo, pare. Dahil ta siguro nga ugali na, kat inala na, iti inana. Anya? Si kakiti, pare. Iti nagtapuan ti anak mo. Kunang may malakan ka, itatanak apa? Ibagam nga imala, kani kumare. Kahit pudno may pare. Nalipatam samat kami nagiti kalukuan tayo iti. Nalipatam ka din, diya ka eskwilahan tayo at dinanog-danog mo. Iti kinado tinasayat nga ugali ang mabalin ang matawid na kaninanang na. Diya pala dakas mo't nga aramid tinaalan na. Ay nawaw, di kag pabasol mo si kalandaw. Asino nga ruti pabasulak ngay nanang? Kat talaga mo't nga imala kaninanang na. Saan man ang nasaya at kasta anak ko? No nasaya at aramid ni Joanna, ibagam nga malakan ka. Ngam no kasta nga da pagkamalyan na.
Ibagam nga imalakin ni nanang na. Katpud no, may. Sino nga tidaduma mapapasol? Alaman? Imbes sa pabasulom ni bakit mau, pag tinulungan nyo kit di abagbagaan ti anak yaw. Dakas matpiman, numapan mo ibagbaga. Ngayon nala na kidakas nga ugali na kininanang na. Ay, nawaw. Nalipatam sa mo't dagiti nagkamalyam mo't idi ubing ka anak ka. Kat no dinanog mo mo't ti ka eskwela am iday. Ah, Talagang aglablabesan day taalan dumare. Agasam ngay dayta, mapan na ibagbaga. Hay, ningning siguro at ipanagkita na kada tao. Tunggal adda pagkamalyan ka anak mi. Kanayon na nga ibaga nga malakanyak. Hay, diyakamon mare. Ubing pa'y nga mindagiti anak tayo, mare. Normal laang nga agkamalida. Katkas na ganak, pagbagaan tayo kumayda. Saan aday ta imala ka kaninanang mau, imala ka kanitatang mau. Dahi takit din, di mapantayo ibagbaga. Ay, day na nga rod mare. Nudad duma, masaksak tanak mateng. Sana balin, mare. Addan to siguro pag nakman nila kay mo. Agrobwat ako, nanang. Tibilin ko kan ka, Joanna anak ko. Di ka man makiapay iti pagadalan. Uwan, nanang. Sigurado nga ibagamanin ni tatang mo nga imala ka kanya. No adda manen aramidam akalukwan. Pasensya ka, nanang. Saanan ang maulit? No kasta nga adda parikot. Agpulong ka iti maestrayo, wan? Uwan, nanang. Sige, mapana kon tapno sa anak amala daw. Sige anak ko, agan-anad ka. Agdiretso ka nga agawid, no madismiss kayo, ha? adakon bakit? Napan ka din dyan, anak tayo dyan pagkatalan. Awan na makitak dito balay. Nay, mangmangag na, bakit? Itay pa'y asao dito yung di ka matsumungbat. Di mo ka di makita abisi ah. Aging ka kadita ka kagura na. Asino mo't ti saan amasaktan itikas di amapan mo ibagbaga? Sorry na, bakit? Kastala ka na yun nun. Agsuri ka. Inton kwan, ulitin manan. Sana na maulit, bakit? Talaga asaanon, landaw. Talaga ka di adinak mapakawan, bakit? Ay, aglisi ka man pa'y itidalan ko. Di mo ka di makita nga ado ti aramidak, ha? Diyan ka mo ti aramidak, pare Bren. Sa kantubat ngamin, pare. Kilalaw-lawatan. Nasaktan mo't ali, bakit mo? Ay, anya nga ti aramidak, mapakawanak ni bakit? Nagbalbaliw ka na. Saan na ita? Imala. Isukat isang kaibaga mo. Nung ay sikat ipangibaganda iti kasta, pare. Apay, mayat nga tatirik nam, no ibagamot ni bakit mo dita? Masakta anak mo ta, siyempre. Ala. Ano usam nga aywan ni bakit mo, pare? Kaya tindon maminsan, no da nagkamalyan dagiti ubeng. Ano usam tayo pagbagaan? Dumngag da kita. Basta ibaga tayo iti nasayaan. Ay nawaw, nagbanglumot ng tilot-lotom amasida, tatang. Wen, siyak tinagluto, ta nabannog sa mo ni nanang mo. Ay, mangirwar ka mang hindi ti plato, ta mangantayon anak ko. Wan, tatang. Umay kan, nanang, mangantayon. Umuna kayon. Sa anak pa'y amagising. Umay ka kidin tagigidan tayo, bakit? Umuna kayo kung lang arudol. Ay, una kalata ng mga anak ko. Agidan kami to iti inam, inton madamdama. Ano sa mga aywan at tatang? Si kantumat ngamin. Talagang anusak anak ko. Diyak kaya't maturog man ni Jesalas. Ay, nawaw! Normal laang nga agbidot dagiti ubing. Katkas inakan ama, di tay at pinabasol. Pagtulungan nyo kiti abagbagaan. Tapno maisuro da iti husto adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Anyat orasan, nakailat ka pa ilad dita. Kunak man no ag general cleaning kayo ita. Mapanak tinton madamdamalakay. Ay na no ag alas 9. Di bali kadamot ni Flora ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning. Inawagak mo't idirabi Adamotin kan kwa na numasapa ang mapan. Ay. Ninsamot kagawad Flora ti mga aramin kadagiti responsibilidad mo kuma. Saan laang mat asyak ti binilin ni Kapitan, lakay. Dua kami mo. Kay isumit. Dua kayo abinilin na. Kaya ta sa uwan ita, naskan ng tinulong kayo. Ne. Apay ngay. Jack mat makita ni Kagawad Linda, Kagawad Flora. Awan pay mat nga rod. Kunak mano da kayo ti binilin ni Kapitan ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning ita? Narigat nga min ti agsasa, oh. Sigurado nga umay tulang manan ag picture day ja Kagawad Linda. Talaga asadot day ta Kagawad. Ay, correct. Oras siya kagawad, Flora. Makadlawak. Kada kayo akagawad, iso ti kasasadutan. Di unay ti agsa, oh. Ang mga noda makangag. Hoy, pudnumat namin. Ada sadsadut na no daduma da di akagawad. Di daduma met. Ay na, agpabanglo itinagan ti amuda. Kas kumakani Kagawad Linda. Na, kunak no nagrubwat ka itayon? Parubatan lakay. Ay nalpasan ate general cleaning. Pinulim mabasak itay. Oray nuwa, mapanaklat na. Mudtoy man kit di tabunang kan kalugong mo, tabuluda. Na, ay nawaw. Ananwaw? Anya kumangay. Props ko mapanak mo't makipicture. Tapno addarupak no ang post da. Nasken nga addarupak ang makita dagiti kabaranggayan tayo. Tapno panunutan da nagtrabaho akmo. Di ka lang mabain ang mapan kalay jay tapnog picture. Mapan ko lang matkitaan no kumusta ti dinalusanda. Kita no inaramid damot lang tibilin ni Kapitan. Ay, kababain ti kastangar aramida ma. Anyan tulangan ti panunutin dagiti kalugaran tayo, no kasta? Ni Kagawad Linda ti masabata iti dalan manang sabet. Aywan ngagpaiso. Ne, kita am ti kawas na bakla. Ay na, sigurado ang mapanlag picture da ita. Kastamat ka na yun. Ag picture lang nga ura awan mo't inaramid na. Anya kumapay ngay. Kati agpapabanglo lang matinagan ti amuna. Saksama ti bang sarsalitaan nyo. Sigamat gayam day ta, Kagawad Linda. Nagmayat man ta kawas mo, Kagawad. Ay na, no planong ti mapanagdalos, nalpasan. Awanan ti maaramid. Mapan ko lang kitaan, no stumat lang tinaramid nyo. Aglada-ladaw ka ngamen. No awan ni Kagawad Flora, ay jak amon. Anya ti ko nang sabi? Ay tikunak, naladaw ka unay. Nalpasan ti trabaho, sa kayo agpakita. Ay nawaw. Agawid akon Kagawad Linda. Agbati ka dito'y barangay hall. Mabit lang, Kagawad Flora. Apay ka de. Picturean nakpay man. Anya? Tapno adamot ti rupak no agpost kayo manen iti Facebook. Sigurado nga i-post yung manen ti general cleaning tayo. Imay kalaang ka di. Tapno agpa-picture Kagawad. Nawanan ti ado asao. Umay kakitin tapno malpasan. Ay, awan laang ni Kapitana. Kung tigad duma Kagawad. Ay naawanan ti ado asao kuna lang arudan. Umay kakit din no kayat mo ti makaawid anasapsapa. Jack amukang ka. Mabalin mat siguro daytan Kagawad Linda. May sapay man. Saan samot ang makita ti rupak kagawan?
Masapul pa yaya. Una, tapno inton ag-post ka iti Facebook page ti barangay. Makita dagiti supporters ko ti rupa. For documentation purposes lang, gayam. Katuan tapno kasla nakidalusak met laeng. Adan to may bagat ti tattao no kastalaeng. Sekreto talaan namin Kinapudno na. Adda dagiti ka barangayan tayo amang sapsapul ken ka itay. Iso nga rod at itsuran na. Samo i-post iti Facebook page tayo. Tapno makita da nga adamot ti inaramid ko. Agpapabanglo ka laang samot kagawad. Ay, kita nyo to in post da iti Facebook ti barangay. Oh, Nan, kita akman? adaro pa ni Kagawad Linda. Kunakon kat. Ay, talaga nag-post ko, ti pa nagrup-rupa na. Oh, jak to pa'y nakita ang nagdalos. Anya kumapay ngay. Napanlaang manan nagpicture Day tamot ti paglayngan na. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kasta? Pudno. Ay, sayang ti butos ken kuana. Inton sumaruno nga eleksyon. Jak to ibutos day ta Kagawad Linda. Ay, uray siya. Uray ti aniniwan na, jak ibutos. Anya ti umay mo gatangen, Kagawad Linda. Nangag ko at isaritaan nyo iti daydi asabet, bakla. Oy, anya iti makunayo? No makapagsao kayo, kunamlan asino kayo a perfecto. Ay na, Kagawad. Saan laang ada kami kanimanang sabit ti nakadlaw iti kastang aramid yo. Talaga ngawan preno tang iwat yun niya. Talaga mat aprang kakmak sasao? Narigat mat kami, no agululi kami latang, Kagawad. Di ba? Ha? Ay na, talagang agburang ti darak no kastalaang. Ay na. No mapagulimak yun ti daduma kalugaran tayo. Di na ka mapagulimak. Hoy, kasano nga agprogreso ti barangay tayo no kasta kayo mat? Ay nawaw. Ay awanan! Anyan tulangin ti pagbanagan ti barangay tayo no agsadot-sadot kayo ang nakatugaw. Dagiti awanan baing amarites. Ay nawaw. Anyat pagpupungtutan ba kay? Kasangsangput mo lang. Kasano? Pinagsasawan na kit din day bakla. Uray digiti daduma ka barangayan tayo. Sikat itapik da. Sadot ka kanaw. Ay, nakita da ti picture mo na i-post. Kan? Awan inaramid mo. Binaybay amlaang ida. Ni, anya ko mat po amakiapa akpailangan ke basol mo man. Asino nga minti nang ibaga nga agpa-picture ka. Tapno la adda i-post da arupam. Maamwak lang no asino dagita. Ha? Talaga adidan makaraman iti ayuda. Ay agsardeng ka man mate. Saan nga min anasayate kasta nga aramid mo. Kagawad ka agpaiso. Ngem salud-sudem man di tabagim no usto day ta. Adaya na aramidan para iti pagsayatan ti barangay tayo. Siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, Kagawad Flora. Sigurado ka kade Kagawad Linda. Wen, bumawi ta saan ka anatulungan idi nag-general cleaning tayo. Sige, ikam amin iti adda iti dayto alistaan Ado damat gayam amaikan. Wen, siguradom amaikan amin dagita tapno awan tiriri. Kitaan man kite no dapay saan ana inayon iti listaan ta inayon mo matlaangan. Inayon mo tong. Awan ka di, danag mo na yan. Di ko na ngamin ni Kapitana kat sa pasap ka no. Ngam aglista tay lata tapno amu tayo no asino dagiti nakaawatan. Agsagana da kita, Marites. Kitag lang. Anya ti kunam Kagawad Linda? Ay ko. Awan, siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, Kagawad Flora. Pudno ka di tinadamag ko bakla? Pinagsasawam ka no ni Kagawad Linda. Ay, true man ang sabit. Isumot gayam Anyat kahit mo asawan. Adda ayuda nga iwarwaras da. Awang kanunagan ta. Sa pasap ka numa.
Iso mo ti damag ko, ama ikan amin. Wan ngam awan mo't nga rod na awat ta. Ay, nakibiyang siguro mananday ta akagawad Linda. Amok nasakit tinakam na kadata. Kasaritak tuman ni kagawad Flora. Ay wan, iso ti pangibagaam. Naimbag day jay tanaanos. Kaya muna ti araramidin na. Saan akas ka iti daduma dita? Siyaklan ti mauma. Diritswag ka talaga ni Kapitan. Mabiit man lang kagawad Flora. Ada ka di bagam, sabet. Diretsyon kan kagawad. Anya day taya. Kunak man no sa pasap ti ayuda nga iwarwaras yaw kagawad. Ay uwan mat, maikan amin, isutibilin ni Kapitan. Apay ngay nga rod nga awan tinaawat may kagawad. Kasano nga awan? Inayon ko matinagan yung itilistaan. Awan pulos. Uray may sa adilata awan tinaawat may. Ngam adamot na awat ti kaaruba may. Anya, kasaritak tuman day dya kagawad Linda. Kasanuan na pasamak day ta, kat inlistak mat amin. Adamot nagan yung itilistaan. Ay, aksyonan nyo dayta. Tano saan? Agderitsyo kami ka ni Kapitan kagawad. Mairaman kayo asigurado iti kalukwan ti padayo akagawad. Mabalin ka ding agsarita ta kagawad Linda. May papanitian niya, kagawad Flora. Adda ka numat di mo inikkan iti ayuda. Apay, nagpulong dakan ka? Kunak ano didan ka sa pulan ti serbisyo. Nagadu asa uday di. Ay nawaw, no kasta ti aramid mo, talaga amakangag ka kadagiti ka barangayan tayo. Imarites dakpay. Ay nakagawad, di mo pilpil yan ti ikam iti ayuda. No sa pasap, ikam amin. Uray pa'y dagiti kagurguram. Itian niya kumaga po. Agpatangkenak mo ta. Apay kuma. Palagipan ka, kagawad Linda. Saan mo akwarta tinaygatang iti dayta nga ayuda? Iso mabalin ka di. Di ka agkasta-kasta, tamay ramraman kami apadam akagawad iti kasta nga aramidam. Na, jak mo tin makita ti rupak iti post ni kagawad Flora. Indilit nan samot ti picture ko. Nasaya ta, kamay sapay day nga isyo. Ado ti nakakita asaan ka anak ki dalos, ngam ada picture mo na ipos. Awen, malagip ko pa'y. Pudno ka diti agwarwaras adamag. Adda ka no diyo inikan iti ayuda. Wena, takaslas anda ka sa pulan ti tulong ko nagsasauda. Ay nawaw, ay pangaasim. Di ka agar aramig. Tanong dumanon day ta ka ni Kapitan, ay nalpas kan. Huston, agsardeng kan Bertong. Di mo nayunan ti sakit ti ulo. Ta talaga ang ma-stress akmat kan kagawad Flora. May samot na diyang agpakalay. Na, agraman padam akagawad, kaguram. Kita ma, inton kwan. Intero a barangay to, tigumurakan ka. Sino tinangibaga nga i-delete mo ti picture ko kagawad Flora, Picture yun laang mati-impose mo. Gaputa iso ti may parbang. Makapauma kan No syakti si ka, urno sampay ti inaramid mo nga isyo sakbay adumanon ka ni Kapitan. Issue mat nga ibagbagang. Ay unay kan. Diyak kayat ti may ramraman iti kalukwam Apay kumapay laang at pagserbyak dagita tattao agumrugkura kanyak. Saan da deservingan niya? Day tadakas nga ugalim ti dida kayat. Agreklamo da takas makita da kat di mo mat-aramidon ti trabaho kas kagawad dito'y lugar tayo. Day talaang agpabanglo ti paglalaingam. Nagadulakit din ang muda kita. No kas talaang ti aramid mo, awan na. Talaga ang makangag ka kadagiti ka barangayan tayo. Ti dakas na pa'y may ramraman kami iti kalukwam. Mapan ka kano iti ayan ni Kapitan, Linda. Apay ka no? Ay nawaw, di mon saludsudan no apay. Mapan ka agsarita kayo iti nalapat. Adda ka din nagreklamo? Kung naktumat ngamin nga urnusam sakbay adumanon ka ni Kapitan,
Ngam anya nga tinaramid mo. Kinarkarumpay kit di. Anya nga ita, nagdiritsudan akin ni Kapitan. Anya? Diyan mo na niya taramidak lakay. Anya nga ita, nakangagka din na oras ka ni Kapitan. Last chance ko kano da ito yun. Bumawi ka Ibabam ti pride mo. Agpakumbaba ka. Tas ikakit nga ro ti nagkamali. Awan ti mangig mo adakas no amo mga aramidan ti responsibilidad mo kas kagawad iti lugar tayo. Nasakit to mga minti sa uda. Nasakit ata pudno mo ti bagbagada. Makatawon la nagserbi ka iti barangay tayo. Adun adagos ti reklamo da kontraken ka. Anya nga ro din taramidan. Ay kat adalam no kasano ti agbalin a responsable a kagawad. Iti kasta, maapresyar da ka dagiti ka barangayan tayo. Ken, tapno agsugli ti sigod apa nagtalagdakan ka. Ay, wow! Kas may sa akagawad, aramidam no anya ti maiparbeng. Di ka agsarot-sadot, tapno awan ti makuna dagiti kabaranggayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.